Beograd, 2019. Manje od 50 km od glavnog grada Srbije, otkrivena je jedna od najvećih i najmodernijih plantaža droge u Europi. Pripadnici specijalne jedinice policije zajedno sa inspektorima srpske kriminalističke policije su oduzeli 1,6 tona kanabisa sa najvećim sadržajem THC-a iz otkrivenih podzemnih bunkera. Plantaža je imala najmoderniju opremu za uzgoj, proizvodnju i sušenje kanabisa kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta. Dok je čak i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin učestvovao u prvoj žetvi i pohvalio farmu kao primjer poslovnog uspeha, a jedan od najpoznatijih srpskih glumaca reklamirao njihove proizvode na televiziji. Nelegalna trgovina marihuanom cvjetala je pod zemljom. Pod pokroviteljstvom najviših vladinih krugova i podrškom pripadnika srpske policije, obavještajne službe i vojske, godinama se izvozilo kanabis visokog kvaliteta u latinoameričkom stilu na evropsko tržište. Međutim, zahvaljujući radu nekorumpiranih agenata kriminalističke policije, banda je pohapšena i kriminalna organizacija uništena. Prema srpskom tužiocu protiv organizovanog kriminala Drecunu i nakon ispitivanja više od 120 svedoka, u optužnici se navodi da je glavni optuženi 40-godišnji Predrag Koluvija rođen u Nemačkoj. On je optužen da vodi kriminalnu organizaciju koja se bavi proizvodnjom i trgovinom droge, kao i pranjem novca i korupcijom. Osim toga, optuženi su još 32 osobe, uključujući visoke državne službenike, članove obavještajne službe i policije, kao i poslovne ljude i advokate. Glavni optuženi je 40-godišnji Koluja rođen u Nemačkoj, šef poljoprivrednog preduzeća Joanjica, koji je osuđivan zbog prevare i neovlašćenog posjedovanja oružja u Italiji i Nemačkoj. Njegova desna ruka je 40-godišnji Sergej Mrča, također rođen u Nemačkoj, čiji je zadatak bio proizvodnje i nadzor radnika. Nestao je bez traga od dana razmene. Treći u organizaciji je bio diplomirani inženjer i agronom Živojinović, koji je bio odgovoran za kontrolu kvaliteta i optimizaciju vrednosti THC-a biljaka. Branislav Radosavljević je bio odgovoran za nadzor podzemnih prostora i kontrolu klime. Farma se vodi na bivšeg uličnog prodavca Miloševića, on je štekovao robu u svom istoimenom restoranu, također je bio odgovoran za isporuku droge. Brojni radnici, većina njih sa podebelim kriminalnim dosijima, imali su svako svoj posebno dodeljen radni prostor i nisu smeli da ulaze u druge prostorije. Podzemni bunkeri i skladišni prostori su se smeli posjetiti samo radnicima sa posebnom dozvolom. Ovi podzemni bunkeri su se protezali preko 12 hektara, sa prostorijama za uzgoj konoplje pod halogenskim sijalicama i prostorijama za sušenje i pakovanje, laboratorijama za kontrolu kvaliteta i drugim skladišnim prostorijama. Pod optimalnim veštačkim uslovima, ovdje je rasla konoplja najviše kvaliteta. Zatim je marihuana pakovana u specijalne vakuumirane pakete i utovarena u kamione i slata u drugu firmu pod imenom Superior. Ova firma je preuzela izvoz proizvoda u inostranstvo jer farma Jovanjica zbog ranijih prekršaja nije imala licencu za izvoz proizvoda od konoplje, ali je šef firme Superior tvrdio da je samo izvozio zakonitu konoplju za upotrebu. Cijela akcija je počela hapšenjem glavnog optuženog Koluviju, kada su policajci uhapsili njegov brzi Audi sa državnim oznakama na autoputu prema Beogradu i htjeli da ga legitimišu. Ali je Koluja umjesto lične karte izvadio službenu policijsku legitimaciju koja ga je označavala kao zaposlenog u policiji. Međutim, policajci iz kriminalističke policije se nisu libili jer su već skoro godinu dana pratili optuženog i njegovu organizaciju i uhapsili su ga. Prilikom toga, Koluvija im je pun samopouzdanja predao svoj mobilni telefon. Bio je naime uveren da policija neće moći da dešifruje njegovu aplikaciju za komunikaciju specijalno razvijenu za njegovu organizaciju koja je bila instalirana na telefonu. Naime, optuženi Koluvija je od beogradskog IT stručnjaka razvio aplikaciju Razgovor, koju su koristili samo najbliži saradnici za komunikaciju i koja je radila preko posebnog servera instaliranog na imanju farme Jovanjica. Koluvija se gadno prevario pošto je odeljenje za cyber kriminal policije uspjelo da dešifruje telefon i da presliša sve razgovore ove kriminalne organizacije. U tim razgovorima ustanovljeno je da je banda bila dobro informisana o istragama policije i da su među svojim saradnicima imali ljude iz vojske, obavještajne službe i vlasti. Policajci su također izjavili da nikad u životu nisu vidjeli tako veliku plantažu droge.
Tekom prve velike akcije 16. januara 2019. godine istražitelji su pronašli samo 1,6 kg marihuane u restoranu vlasnika i još 40 kg na farmi. Ali zahvaljujući izjavama optuženih i dobroj njušci inspektora policije, vratili su se 2 dana kasnije i 18. aprila pretresli po drugi put farmu Jovanjica. U toj akciji su konačno pronašli 1,6 tona visokokvalitetnog kanabisa u podzemnom tajnom bunkeru. Također su pronašli i zelenu knjižicu sa upisanim rokovima isporuke robe i napisanim čudnim imena poput Red Dragon, Toit, Gorilla ili Silver Skunk, koja su bila nazivi ekstra uzgojenih sorti kanabisa koje postižu vrhunske cijene na europskom tržištu zbog dobrog kvaliteta i visokog sadržaja THC-a. Vrhunac svega jeste da je Predrag Koluvija važio za uspešnog biznismena, čak je putovao sa predsjednikom Vučićem i državnim privrednim delegacijama u inostranstvo. Jer se na farmu moglo samo s posebnom propusnicom ući. Još čudnije je, međutim, da je na dan racije došao radnik Ministarstva unutrašnjih poslova i molio istražitelje da se ova akcija ne pojavi u medijima. Na pitanje glavnog odgovornog kriminalističkog inspektora u kakvoj je vezi ovaj policajac s optuženim, koji je na to odgovorio da je u šemi sa optuženim Predragom Koluvijom. Osim njega, više inspektora, policajaca, vojnika i visokih funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova saslušano je pod sumnjom da su štitili Koluviju i uništavali dokaze, osim 2 uhapšena radnika srpske tajne službe. Uhapšen je i šef tima za borbu protiv korupcije u policiji Beograda, pod sumnjom da je odavao važne informacije o istragama policije protiv Koluvije i njegove ekipe. Dešifrovani chat istorijati pokazuju koliko su dobro informisani i oprezni bili. U snimljenom razgovoru, Koluvija piše svom partneru Mrdi da ima informacije da tragovi nedavno uhapšenog prodavača vode do farme Jovanjica, a osumnjičeni policajac je istog dana nestao. Za njim je raspisana međunarodna Interpolova poternica i posljednji put je viđen na železničkoj stanici u Vašingtonu. S tim u vezi i mrežom oko kriminalne organizacije Koluvije bez čije zaštite i podrške nikad nije moglo biti proizvedeno i izvezeno tolika količina najkvalitetnije marihuane nadomak Beograda. Specijalni državni tužilac za organizovani kriminal Drecun će se baviti u posebnoj optužnici i obuhvataće policijske inspektore, službenike BIA i Ministarstva odbrane kao i neke političare. Zanimljivo je vidjeti da li će se tužilac Drecun usuditi podignuti optužnice protiv ministara kao što su Vulin, šef tima za borbu protiv korupcije Sikimića i drugi političari iz vlade koji su imali kontakte sa optuženim Koluvijom i njegovom organizacijom te tragovi vode u vrh države. Šta ti misliš? Koji političari su još u vezi sa vlasnikom najveće plantaže marihuane u Europi? Napiši mi u komentarima i ne zaboravi da se upišeš na kanal.